achego koromo ya na koa abantengeria to reward koa abantengeria keroyo mkwandre no kora kwae matari nga barnate ebu mo ngata ngani sirina saba isa kana tamo ekiagera umwana mwanya bantu na roke no to mo itaso ko ina na kumwana mwanya bantu nyoka kurwana bakama tukonsia so wanene waise and when he comes, he will reward each one of us according to our works. Hallelujah. Is very vital. Niwo kere kiengencho ekiagera igoja koewa engeria yao ubatekana na wakora kwa momento. Wao. Ono nyasao moja Ezekiel 23:11. Onyo chakotoa ongeri kugatekana na makora itu. Neri ngene nyasai liachira somo siwaito rikorandiwa. Goto kurera rire, goto tangana rire, goto orokere rire. Naenda ngeri ncherere. Oisa kogenda seketabu kyo kumanuka. Igago tebanga ngochare nengeri ayegerarari. Koboko koakeroyomo kugatekana okora kwaye. 33:11. Ezekiel word. Why should you die? Ninki geko garaye bwanjo kwe osire ngikirage na bwiru kwe osire kare na kare. Kitabu kile bado mwota bataba. Ezekiel. Batebya bantu bane bari Ontweka. Inje nyasaye ni gongote iga. Unande moyo inga oinya sawo kwana. Tindi kogokera no kwa kumanya bibe. Orenda ni wangane tio mokonya maba onjoke. Hallelujah. Asa yo koraki. Amina. Aseigo onjoka motige chinjira cheno chimbe. Ine abantu bari Ontweka dietariane. Oyugi. Inki mogane letigo kwa makwenya ya basaiga naende njiri achira. Why should you die? Abasaibane. Why should you die? Abangina. Waibrania 9:28. Makusudi ya kurudi kwake mwana wa Mungu. Ebu kweni egoteba, when Christ comes, he is going to give complete salvation to his people. Abane moyo bakala kimwabuga. Nigago chikwa abantu baye, obotore kogo ikeranu. Enya saura tutori kuwa sekiachari. Enya saura tutori kuwa senjara. Enya saura tutori kuwa se corona. Lakini obotori wokungu igoro kukomplete. Obotori kokoronge niligogo chicha. Ekera koina no mwano nyasaye. Omwano mwanyabantu. Ekera wocha. Nigago toa complete what? Salvation. Ase waliba onjokire. Ase waliba onjokire. Ase waliba iwereire. Tanigago chako on the words. You must accept. For now the gospel is being preached. If you accept to take up this God, this Jesus Christ, as your own personal Savior and the Lord of your life, wow, you are going to get complete salvation. Praise God.